Number 1 Taralang so sarthe killing arong la penjensing di so arong along Karbi Autonomous Council em Amar Singh di so pen long lea pata kirondam Chipong Sajir Village Development Committee pen PhD ki un bang ke thomapan karcho India ni hang nire bahawar angkang ong dung ham phang asong atum pen kep mantu neta chikroi dun thek the aputha kangkir ki phalong Karbi long along ta ong dung ham phang asong atum ninga klong pen kachidon dun Kardom nili Karbi prime time birta thanbang samijunality mungpi non birta ang ton pen arjik tha Difo Medical College adung number 1 Tralang so charthe killing arong lapen district museum kilometer troxy jensing tiso arong along Karbi Autonomous Council M Land and Revenue in Charge Amar Singh Tiso Langpher constituency MSC Ram Singh Timu MLA Barim Bida Singh Ingling ARO Long Biringti SK Mondor Land and Revenue Saikam ARO Revenue Ken Singh Rongpi Difo Municipal Board Award Commissioner tum Rong Asara pen Sarkari Rong Asara tum Chitong Dun pen Longlea pata ki joy pen kirona mayadima long Chitong Kidamtang arui matijong ni phaisia ni pen longlea pata ki pijia phan adima long amat approval pitekang pen matijong ni final ke pani sarthe killing arong along don thom ke prehini lapen jensing tiso arong along don cleaner cap atuma phan em Amar Singh tiso ari deng pen longlea pata pipajir dam ARO sai hem along rong asora phan pahumri dam jok plot pen arong tin ta ke long edjia phan kachoning real lo mate v form along sai hem along pale pen arong along AROS ke lapen monduratum humri dampen adimalong amatsi longlea pata approval ponsi pata loron pon edji lapen party chipu pepin pen kadoka veta longlea pata kilong edjia phan v form alo sai hemalong kapale jia phani empty so pen perangke to mangno pachini dun thongke ba hini engela dang banke Chris ke lada ke ron pon nasi ronga sol kadowe pota penene ke long sungti office le dam usame aketora bange lahamnya ni tum kadowe sidame mondol sk tumta kapre ka kam do ko batai hini ke thom dam po chum chelo pulo nante cheklem tu thede titi lasi non nelitum phan siam sa jasemer hukum nang piloje arong tin dam bensi hola da ronga madam pensi kota ko mama phan ma before nang pian ko da mas approve dam nang po lapen aku mo adun tho bange kota da office pen claim etsi hola da bang kota ron pon tunang po po siam sana pin kala teng pensi ditum dak chu approve kang lo lapen non bange kota nang ron kang lo lapen ronga sordum phan ta office penene bachi halat dangne rong dam bensi potalon nangi pusi pini aku kewang thulo Number 1 Taralang so sarthe killing arong lapen jensing tiso arong along EMT sorry deng pen longlea pata ki joy pen kiron ponapot rong rup asar lapen rong ameka do an ning arong aning kang sam akardom Karbi Autonomous Council em Amar Singh tiso apan kachuro pajir phang kan ta ni tung pota pen ajo ni ko ma sung du tetapi ni ani abang ke isi non em sar aning aklong aning ta dak pe labang so ra phang ke chin hona job bini abang ke ni rong ang bo pota bang ke ni pi posi ni le bang ke ini ngarom nasi non iam sa apana bangke non ni ngaklong mata ini kang sa kanang sa puta penajo ni suri ni akadong ni ilo ni sa tekel kusi ni cipatemu alang si poel ponpen ini bang thongke bra hini bo bang thongke bra ni phana ko alang li ni pen thang nam mamu ene pin pen alang li kera por alang li churu pat piglo si am so se alang li sita song ra ta phan kera thege phan si ni thelo nang li ko nang li tum hoi pen rong si hoi pen nang li yam sar phan ko pini ka choroji ko dulang ma churu hok la bon ta ni li putang la lang li tum phan alang li phan churu wek nang po churu une alang li ku kan ni tham alang li joy ke pen khang nang ni pin ana mun nang ni pin pen ni tum rong si
te ka yang rar pan kerap selang pan curu re lo curu re une curu nangji asi nili aku putuli alang le tu lason na thaksi alang li seta an su se kaprang dam thagi apan ili kar bia khai sta prang chu thagi apan alang le so thaksi nang rap ko sin ni the Dr. Phukon Chandra Phangcho Angthun PhD ke unbang ki thomapan difu chipong sajir development committee tumpen archo sikur wang thu pajir pusini lituma phirang kepen nilituma long birtanang pale difu chipong sajir along mati jongner kepani Dr. Phukon Chandra Phangcho Angthun Doctor of Philosophy thek pen PhD ki un si im timung MTech Bondita Teron P MA Political Science lapen Kabin Teron P MA English atum aphan Archosi kurwang thu pajir laso pharman ronga sarthe ram teron chipa hempusi PhD ke long atuma phan karcho mai long Karbi Language Development Board chairman long sing teron chetong dunsi PhD ke long atuma phan ke panong asimbon pajirlo jaime ke pachuna long lurulangso nipali ronga sorta chirapdun ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট কমিটি আৰু নেপালী বস্তিৰ মানুহে পাতাটো বিৰাট ভাল হৈছে আৰু এইটো এটা এনকাৰেজমেণ্ট মেছেজ বুলি মই সকলো যদি PhD হোল্ডাৰ বা আৰু পঢ়া শুনাত মানে আগবাঢ়িবলৈ এটা আৰু সেইটো চব গাঁৱতে এটা পাতিব লাগে বাইদেউ আপোনাৰ কোনটো বিভাগৰ আছিলে মোৰ পলিটিকেল চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে আৰু মোৰ টপিক অফ থিচিছ আছিল এইটো হ'ল ফাংচনিং অফ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ Council আৰু ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল ষ্টেট লোকেল ৰিলেশ্যন আচ্ছা আপুনি যে কৰে তো এইটো কাৰ তত্ত্বাৱধানত মানে কৰা হৈছিলে under the supervision of Dr. K.C. Das, head of the department political science Assam University Difu campus Somai bangke PhD kilong matwala nurulang so angkang along PhD kilong atumhan karcho amai tanghan asinangki pha la subsinangi chitong nulong opening arong lo lapen daily topic bangke representation of women a select study of 5 northeast writers of fiction in English and penely supervisor ke English one Dia ni hang ni rep awar ong dung ham phanga song tum pen Citizenship Amendment Bill India Parliament along ke papas ji pu chekroi dun thek the puramati jong ni phai sir cap ani halapu North East Student Organization atum pen ta mati jong ni phai cap ani kangkir ke phalong Karbi long along ta ong dung asong atum pen ning aklong pen kangkir ke phalong kachidon dun abirta mati jong ni phai ner cap ani birta nang pale Citizenship Amendment Bill Aron BJP Sorkar tumpen Parliament along ki papas jipu kachikroi dunde ongdung ham phanga songa tumpen matijong ni phai sil kep la pen ni phai kep ani anini abha Assam la pen India ni hang ni rep ahawar angkang kangkir ki phalong All Party Hills Leader Conference tumpen ta ning aklong pen sidon dun pusi APHLC a President Jai Kathar IAS retired APHLC Legal Cell Secretary Samson Teron la pen APHLC Organizing Secretary Kursing Timunga tumpen Birta Pangdak Halapu ASDC KSA lapen KNC atumpenta North East Student Organization Niso atumpen BJP Kecharia Sorkar tum Citizenship Amendment Bill puthak matijong ni phai cap ani kangkir ke phalong ning aklong pen kachidon dun alam the ASDC Secretary Minority in Charge Samuel Ronghang KSA General Secretary Samson Timung lapen KNC President Merina Bepi atumpen kapangda kabirta nangli lapen ang parta halapu CPIML HSDC, KSA, KNCA, HPYA, KAWJF, KUO, ISA, RYA, Lapen, IPWA Atumpenta, North East Student Organization Atumpen India ni hang ni rep hawar angkang patijong ni phai kepa ni kangkir kepa ani kachetondun alam the KSA Central Committee Assistant General Secretary Bolkiri Sinar Lapen SYJ President Long Kisinar Atumpen Pangda Karbi ser hong thom amaya tumpen patir pipon sik ke wangji matijong ni phai plia ni difu hithi along hithi pam jaya se kakli jia phan kachisik pona beta non jong kat ni sa hamalong beta nang pale hithi pam jai laki hithi lo along chojor chulang kapami jia phan honi kanti pen kapawede jia phan angpata chojor chulang atumang bong kachingki kachithan kapami sen jia phan si hidi pam jaya se kakli jia phan pachini matijong ni phai krip pli ani diffusory carter saihem abiri alongsi bangso se akli ponji aphan adimaklong kachisik pon alam pachini bangso ani chinthong rong hang lapen amri pinpo tumpen ansetame karkli ka phejo along chirap chito dunji pusi
ke patir pipon Karbi siar hong thoma mai pen phirang ke tuma phan pachini ang pada bangso se karklia long inglong kiri dipua than na pen ar a hem phu hai hu karkli ponji puta alang litum pen pachini lasi bangso ni dipurong supe hitia kulatina tumpenta ar nama hai ka chohang dun pechia phansi Karbi siar hong thom ame tumpen pachini pon Kep buke aprang ben dak kroi kri non tak kroi kri lepen momo da chikroi dun thek thepu amri Karbi student union pen chipati piponsi mati jongni phainer ke par ni mi theng tom pen armu chejengsi ning ki pungang thek chipaklang dun bangsu amai long ning ki oi ning ki pung chipaklang dun si alarm ni fip atsa AKNC LDMC lepen atsu atum chetong dun si armu chejeng dun bangsu armu ka chejeng along Karbi tiwa boro missing rapha pen chenglok tribal atum an chetong dun GGKS amai pu thorom sing rong hang pen nang kilo birta Nijang Karbi anglong tinggalang so along matijong ni pioneer ke pani joint Christian committee watatlang so pen patipi ponsi pre Christmas alelalon pen katalon pona berta pherang ki jasaning hi pen berta nang pale Dai will call him Emmanuel Bothepi pen tinggalang so along pre Christmas mesen pen katalon pre Christmas katalon jai mekalong speaker pastor Omega Porkoria pen kachitong dun araraphan insam chin pen kidu ki thakla pen kaching honseroya putha lamthi ki jai pado Kristo phan ke kroi ong dung arada tumbang so mai long chitong dun rinti pre Christmas katalon maya long alhisar po man pen Karbi long autonomous council CM Tiliram Ronghang la pen man peng alhia man pen Duarbagori constituency MSC Richard Tok biatum chitong dun alhisar po man pen ke chitong dun CM Ronghang pen lam the ki jai pon ke kaching honseroi la pen ning isi pen ke do ki thak rap thek jia phan lam the ki jai pado মই কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি ইয়াত বাহিন্দা স্থানীয় বাহিন্দাবিলাকৰ যাতে সুখ শান্তিৰে থাকে আৰু আহিবলগীয়া কামবিলাক যিবিলাকৰ যাতে পূৰণ হয় তাৰ কাৰণে মই বৰদিনত যিটো আমাৰ ভগৱান যিটো জিজাছ সেই জিজাছ যাতে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু কাৰ্বি আংলং যাতে শান্তি বজাই ৰাখে তাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যীশুৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে থাকি কাৰ্বি আংলং শান্তি বজাই ৰাখিব লাগিব কাৰ্বি আংলং উন্নতি কৰিব লাগিব আৰু ব্যক্তিগত যিবিলাক আশা আকাংক্ষাবিলাকত যাতে পূৰণ হয় তাৰ কাৰণে যীশুৱে আমাক আশীৰ্বাদ দিব Karbi Film Society Hamren Regional Committee tumpen padipi ponsi matijong ni phai troxy ani Karbi Lamarjan Chiparjan Bangpu Mongor Singh be men asang tet kijut abirta longsi ning duk pen kachiki mo jai mek paman pon abirta pherangki hundor kropen birta nang pale Anikang sab bor phai truck apor pen Hamren hiti kimi multi utility building athengno open stage along Karbi Film Society Hamren Regional Committee amepu Sir Suresh Terang pen japon si milur ke kai pangcheng pon La Sophik Kalitang Mongor Singh be Amuhor along Kaduka Viching Room Pet Pen Minute Isia Poran Ingsamri Pen Kachikimo Padupon Alang Likaya Lamo Asapso Chithan Ponsi Kachikimo Jaimek Pajutpon Regional Committee Hinpen Niltum Ning Duglo Niltum Korte Arnivang Dora Pet Dam Rapet Niltuma Jirpo Niltuma Thengno Pen Ang Chekak Dundak Ajok Niltum Ning Dug Parlo Hamran KFS Regional Committee Hinpenta Sining Dug Ajok Niltum Penang We Tong Sikot Pen Niltum Dak Hamran Regional Committee KFS in Ben Stami Tong Sikot Pen Alpan Puthot Sengpi Hempu Arunjang Puthot Alang Stami Rengdok Ring Nipen Kapadun Longji Pan Niltum Hin Stami Niltum Cherabra Pet Kortel Peningir Prison Secretary Pen Tenglok Niltum Long Regional Committee Ham Pang Hin Ben Stami Niltum Penang We Tong Sikot Pen Salang Hanitum Apor Chiputeke Dalo Sitame Badu sisa cipuk sita niltum penang wetong sekot penal pan same kharjong harchi rengdok ring ni la penal tum donda ki claim kedam tong an stame tum rengdok ring ni ben ki claim thulong je panal pan tamil tum hirjumi pi donuk lo la penal stame an sel tum pan hirjumi patekang thuji panel tum dak chera pet claim rapet je pojer pi la penal tum dak kadu gove regional committee hin samel pan tum ning duk parlo la selang pan same kharjong harchi rengdok ring ni sengpi hemforun jangalong anu se ke dudun me ke thak dun me ji panil tum hin pen ning klong panel pan tum ning ching duk parlo la panel pan tum arnam hirjume hang pidul tum hin pen ta ai kilang no ituma korte mongol be arangli ka che void that penajok itum pini ning duk chepe klang lo la pen arangli stame itum kaching kilong apong hamren along postame puthot eson soni a film a project along
claim rap pe je phan nir tum tame ka chingki ka than pon dulo oi phis tame arang li kupai ke lang no pena jok arang li labang so ala marjan non ki wang ji li tum la hamren long ka tiar pon ya la marjan no same nang dudu ni pus tame arang li nang dudu nong delo la serang li kupai ke lang no pena jok la si puthot piniar ni tame ile tum ada hamren regional committee long kol hamren poncho kali kaprek Karbi Anglong along angkang pipen tame arang li phan chomrong su kapali pameye phansi idum Karbi Anglong angkang pi pensame milur ke kaipon baga chiki mu pon rason padulo lasi pini akaprek ajai mek ave lasi alangli phan ka chiki mu ajai mek anchor si pini labang so program pajut pon non malom so por phan birta moi ton peksna Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Dipu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591, or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563272 or 8638198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road, 782482 Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor Hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lason Warsai Kimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi, Laki Chiklu John Trokopan Kapamada Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hip Pinpen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibogda Mignon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi Lan Suseka Chini Lethoji Aphan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
Wang tha wang ik tha electronic a hormone nang litum ador kijum hek pen long pon ikji lase apor pacheton dun pen varsai kemi to endun iksana nang litum long pon ikji lake freezer long a brain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long a brain do lake LG Samsung BPL Akai washing machine a brain lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID, and caste certificate. Dihinamo piputhot birta long wangtulo West Karbi Anglong Amri constituency parlo Ulukunchi Amri High School along matijong ni phai Troxia ni HSLC Center along HSLC committee harpu kachilarma ti reserve amai ke padupon abirta pherangke pirata nepen kat news along birta nang pele VDC chairman Basa Kropen chipahem phupona maya long aprangsi kidam tanga ningkan dihin ke padam tanga puthak angton pen Amri High School athan bang ke hoi Biren Singha Kladak penrat atheng nuk ke paklangsi puthot klem bang phok kimikang waya sai padupon thu HSLC a committee kimikang waya along pinang an than bang ke hoi than bang atum lapen Charlie Osomarapia po atum pinang an chitong dun kidam tang aningkan ason tak taksi piningkan le thota laan suseki klem pamit hekjia phan bidisori doan lapen seba guideline arona tengpen mai padupon kidam tang aningkan West Karbi Anglong alo hiniang deng an chat lang ki un aphan mati percentage chipalong dun lasi pining pen abang ke an suse ang thek ki mekelong jia phan athik pet pen sai ke klem pon jia phan ta chithan non ke wang ji suri hinira ingkoi aningkan pen kachari ji akimi eklem bang phoatum lake president Bijoy Teron officer in charge headmaster Biren Singha assistant officer headmaster Jiplar Maslai lapen bang phoatum lake school than bang ke hoidoan Samson Teron Birsingki sang pituni khorai singkum deni amsong natural lunse Teron lang orkhon daniel montong morten mukdon mother ulukunchi police outpost in charge ulukunchi lapen postmaster ulukunchi branch post office angpata medical in charge educationist Peter Timung Amri VDC chairman Basakro Amri KSS samay Buharlin Son Ronghi lapen sarkari rongasar Pradeep Kro lapen Chatra Singh Darphang atum henlo West Karbi Anglong Waterlangso Police Station Giparo Angkang matijong ni pioneer ke pani ahiring tangrak pen ihum abay kaching ko ya birta pherang ke jasaning hipen birta nang pale Langso long kachilinga tuwar pialong ihum abay ke pachat hektik pen ke khangon edet ajok ahiring tangrak pen kaching koy bangso kaching koy long ahiring tangrak pen arenga hukiso horen be lapen borsing be atumapan tong sekot pen se kelangapan Waterlangso Primary Health Center along amen thabdamsi selang pon bom lupusi birta long dur Karbi Prime Time ang kilapon sa kang ton po iklo, dumithak me, kuwang tu.